Ćao i dobrodošli u serijal Jednostavna bašta iz mašte uz Lidl. Moje ime je Zorica Stojsavljević. Već godinama uzgajam biljke i tu sam da vam pomognem da i vi napravite svoj vrt iz snova. Danas ćemo pričati o muškatli. Sigurna sam da većina vas već ima u svojoj bašti. Muškatla je poznata pod nazivom pelargonija. Poreklom je iz Južne Afrike. Izuzetne lepote i atraktivnih boja, muškatle su najčešći cvet naših prozora, vrtova i balkona. Savršen izbor za svakoga ko želi balkon pun cveća od maja do prvog mraza. Smatra se da muškatla donosi sreću i ukoliko imate bar jednu u stanu, nećete imati nesanice i glavobolje. Nekada se verovalo da bela boja muškatle odbija zmije i zato su sađene u dvorištima. Crvena je dobra za zdravlje, a ružičasta za ljubavne čarolije. Ima nekoliko stotina vrsta pelargonija. Ja ću vam danas pokazati kako presađujem svoju. Uzimamo saksiju koja na dnu ima rupe. Malom lopaticom zahvatamo glinene kuglice, bitno nam je da dno saksije bude potpuno prekriveno. Iz jednokratne saksije izvadimo biljku. Potrebno je raspetljati koren. U drugu saksiju u kojoj se biljka presađuje potrebno je sipati dovoljnu količinu zemlje. Ubacit ćemo biljku u saksiju. Sipat ćemo zemlju u saksiju dok biljka ne bude pričvršćena. Sada je potrebno da biljku zalijemo kako bi se koren pričvrstio. Zemlju sada treba stisnuti jer je vrlo važno da se osigura dobar kontakt zemlje i korena. U kasnu jesen ulazi u fazu mirovanja. Tada je treba odseći na oko 20 cm. Ukloniti sve cvetove, sveže i suve, kako je ne bi oduzimali energiju. Muškatle vole svetlo mesto i temperaturu od 10 do 30 stepeni. Vodite računa da je ne zalijevate previše, jer u tom slučaju će koren početi da truli. Posjetite Lidl prodavnice gdje vas svake nedelje očekuje nova ponuda cveća. Ne zaboravite da se supscribe-ujete na ovaj kanal ako već niste i da lajkujete i šerujete video.